Abusia breaking news awa betodwa na on GH reports e wasi etimi ewramu na yade emu nchemu ne emu nsem no etimi ema ne o ba bibia wo bia na minim se wonim abrante a ne din ede abu Trica abrante we nimfie no eye emse be 31 year o nhede nye abrante bia wanyini gidigidi bia but eba Ghana hanmo a wona ewo sika shada so pa dia abrante abu Trica yi wo biye pa nti on your screens Abu Trica ene da ho a chese sika pa de onfa enya hwe na enwumre breaking news a eba chese aposifo atimi ayere abrante ne pa achi a chese akwakoye arehosem pa e de ama abrante yi na according to reporter ene Joy News any porters ahodo e report na mo say Frederick Kumi aka Abu Trica arrested after being indicated with defrauding early victims out of over $8 million. Inti abrante we no ene wa fraud encrophobia chese eno nam so ama aposifo etimi ayere ne pachi na sika no so de abusua ye bone Ghana ha de a ano eden pa $8 million and abrante etimi akukuru ede free sa abrofu ya na se wona one omudi djuma no wakukuru ede free omo nchen eno nam so ama aposifo etimi ayere ne pachi na abusua Abu Trica yi nansi ya ene kasa hodo a wotwitwi wokrom ade enya asem ketwa ukwa ne social ne media ne so pa de a Abu Trica yi wogina ni die mu ode pa ma chese du ba bi kura sika wotimi chiche bi ni ade a eti na enkrofo chese na abrante adwuma be nko a na wo a young guy at your age na wotimi nya sa sika ete sa enkrofo ya ba adwuma ene efi kwa menkroma preso anasa kwa menkroma preso besi sa bre sa sika nkromo ntimi enhu bi enti die adwuma nko a na Abu Trica ya otimi driver sa cars no eye ne ho sa kasesem ti chese ensema wodo de den crofo ka bebre e social media no so ense enwumre ya sa breaking news no etimi akwakoba na abuso obeje di se enche bia osofo bi ba bonten e be kire se Abu Trica ya ye ka na asem ye yi wa hwe ya chese aposifo betimi ayere no aye no eye prophecy a sa asofo etimi ede ba ye mesre yenko na yenkoti osofo banin enkomsha wotimi ehye efa Abu Trica ho a ene ampania pa ne nuane ampa ya yere abrante pa achi yenko na yenkoti osofo no mehu se obi amofan abu bibi abu bibi se aban akofa no aban akosoa no amen pese meka ho asem sese ya but e bebo mpa se safo nyina onyame nya den abusia enti ene Abu Trica ne prophecy a osofo edema no no ene wanya bia watie bibi bia chese ene Abu Trica na mse prophecy ne nsanka because ne nsa kan a ke bi obatoto ne niam yie enso sa na akwakoye na abusua ene wo de ye mohwi ni enwura mu na ye nkotie ne nam so ama Abu Trica yi ene aposifo akere na sese no sabi impreduasa wo koda ni bine ho na yese Abu Trica yi de oye ne se okwa information super highway ne so ye internet ne so na okwa ene scam ya hodo yi wo ye bi pa na ono de oye ne se wo di AI abefo chese internet na ye use ya yetimi di create eniema eye ema nnwuma nyina timi content tem no ene bi mu create mi de twere mo exams ne ade AI ya abai ene ese sa Abu Trica yi wo use wo na abuso yese wo use a wono odi create nipa na waye omo te se chese nipa pepepe na omani abrofo yi edi nkomo ene wodo kwan so allegedly odo kwan so ene chese enema bebre kwan so ene me do me warew me ye sei adwuma sei wa chese allegedly yes Abu Trica de wodi AI ne edi dwuma pa na eno na so na chese wodi buabuofo ikom ama chese watimenya sika around $8 million a wodi awede na ta so a abrofo na transe ahwehwe abrante na che na omse da bi sa sika we di anya de so betima na go waste nti wese baby Abu Trica wo bia no omutimi ebeche no na enkomo ni nkire munie according to reporter na GH report yense ka no kire say was according to US prosecutors Abu Trica used AI-generated identities to create fake online personas, which he employed to build emotional relationships with victims. Once trust was established, he persuaded them to send him money and valuable items under various false pretense. He now faces charges of wire fraud, conspiracy, and money laundering offenses that each carry potential sentence of up to 20 years imprisonment under US federal law
ebusua enti utin se charges ahodo ne de dodo na na ye de ato ne so empe this statement a eba bonten che se each case bia no one kwache se US mremu no one na afi ase kora no na enye 20 years enti ese ndia abutreka ebusua emu ayeden pa de amana utin se wonam sakwa no so anya ne ho ye pa ne adan ne cars ne sika de abranten de bi so nti wo hwese de abutreka da wo screen so de a na ese bibibia ka de a kire se abranten no sika ne de wo meki bi pa enya asanke 20 abusua baby awo bia ene wona ne omonye omo ho a wonom koye interview ano mo kase an ede nyame na ehira me ena mekura no me hyase no me de 1 cd ena hyase ene mabie supermarket ena mekura no me hyase no me de 20 cds ena hyase ene mesi abrosan be 2000 ebusua ni nyina eya na enhyada enye nsem a eto asum so omoka ede hoho omo ho omoka ema sabe enipa bi agidi emomo so ekodi omachi ekwi ase no bekom no na ese omone abrofo la ya ena chese ekoso a ene ebi ato abutika ya sesei wakoyere aposifo ensem nti wo de bia wo bia no busua ye ekoso na ya follow stories no de beto dwabia no on GH report ebe wo moden na ye di emunchemu no etumi edi abro wei eye breaking news a etumi eto dwabo moden so be follow page no on TikTok eye GH report on YouTube GH report TV wuramu Facebook nso a ene wo de bomoden search journalist Kobe na e follow page na enkomo no entimi enya kama ho na Facebook no yesa ewo GH report enso ewo ho nti wetima follow ye social media handles ni nyina na bibibia etimi akoye wei eye latest a eba yetumi edi abon meaning at Kobe and I'll be to my friend Kobe finest yes abishia Shaga abu Trica want to say abu so abo ba what abu njo bia ni komona mi di na no na njo bia ni abu Trica njo bia ni so abo ho ban wasia bia nya obo ne what chabu Trica so do abu Trica chiao abu Trica bebre be owo bia mi chiao ono bon ho ban no na mo no abu Trica penance rough sabo